Nakitlong kari kasi. Ngiwan lam siya pi ko sngur bakhuit parpasngam. Ka beats aqua. Shpausnem dang yai pinja sliang. Ka Meghalaya Joint Council of Trade Union and Association MJCTUNA hagajan me jong si balang ka khatwaitir kurumpang arjar atnri kulaplang yak jingi ki haplau jong ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited kapada nak kendailat banyak snok ti lang rengkat bachpotli ki Central Trade Union ban persya yak jing pentmai ke sokar pedeng ya ki labor law. Ubat David lalu General Secretary ke Meghalaya Bank Employee Association habakren cek nong tok khubor ulong baka sorkar kami ketemu bakan penkela labor law kabadon hadu out night ligi an patang nakadaw ban pensuk na kamta ban le ye ki kam business ka sorkar pedeng kala penmi southly ki labor code ulong ba habapej ikini ki an ka sorkar kami kala nang penmi hagajaka ban a jingmento ye ki nong tre henrei kalong persya penban kumta na kilang kisipotli ki CTU ke badan hagi arpu pratli ki kunhun na pokari India ke la khot ban polong da jingi ki la sha gasngi palai ka khan ar tri kurumpang arajar atun rio hajan umot dor bashir nyang wo kyang nongba marjan bar ka civil hospital Shillong ka Central Trade Union ka la persya ru ya jing penkala ya ka MGNREGA sha ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act arajar arpusan Badawa ban wengno ya ka draft seed bill and electricity amendment bill ya ka sustainability harnessing and advance of nuclear energy for transforming India act nolor kiway. Kini ka strike kalong namar ba kadon dijumu jak sarkar ba kelalo kini labor law. Kidon hadu up kindai kini labor law. Henry menta hakakenteng ban ease of doing business lebak pen hamsuk ban ra kiji kala katu kat ni kila introduce south li labor code but habangi paipat ni labor code hakajaka bakan ai kiji bentoy kita ki boong ki worker ki nong tray ngai ban li shemba kalong anti worker na anti people takadaw kani ka Central Trade Union ki badan hadu proprietary ki trade union hapo kari kejongi nila khot ya kani ka kejing ki la syai sisni bakadang ka strike baru la syai kasni tengiru lagi sektor ki repair lagi bank lagi LIC lagi income tax office baki wai ru in simbanta hagalika lagi lawyer ru in simbanta hagalika strike la syai di hapa gini ki labor code hakawai na ka labor code ka wages ilaong babanta kadon kata ki ka floor rate kani ka floor rate kamot na ka central government kan sabo ita ka rate Kata karit kalitang sispa hinyong kulay ika 178 rupees. Bagini ka florid kala fix ko pa da kasarkar. Bagini ka state government pa tila ban fix da lada ka jong ka rate hirekim la ban long duna ya kata ka florid. Hire fix suto 178 rupees minimum per day. Buat hasil benai kat nu battery unyo tang around 5,340 rupees unyo. Kumnu pentap lagi naik pat ya friend ya ka family kejong u kadang persyak hai kini kejong temu bakum kani kan ada fikiran sepang ka florid awat ka state government kila ibor bakila aban bo ikirit ka syong ka kum reason pat ka skill cikinong terai hari penban ka state government ngangai ban yo ka foreign FDI investment ko ka state dalalay kinumbo ka wages ka bahay mo kenapa kandan ke investment hastit pat punta usutu sai munu mencita munu menjenjat kidi kinong tre bagi worker bagi ong dari punta di hakani ka florid ru haka ka wages act ke pemensua kadang ke revision every 3 years ada hakani ke mentapat kadang ke revision only 5 years after 5 years tapi suatu katkum ke kipor ke jingkiudor ke jingdong dawa penban dan sorkar cakapan pensuk penban kadang pen susu dikumta parhak ni ka wages kuru kum kini ki worker gini bolong organize ni judan kini ki trade union ki bagi khatma dari penban bantaru ban register di ka trade union ru ngimla asyo kaladon kabala kiladon ki an kiba ka kring bah bagi register tu trade union mensura nyawat lala ban form trade union banta kilong di badan sispa ne 110 whichever is less di kumtaru kala hitam ha kadaw kalong baik lesis ban syuong baik ndong kam trade union kalambam dan ban keren persya eke gijing temu jong ka sarkar
mo kinu policy ki bolong anti people, anti worker, mo anti what bolong percaya ka riru kadang kum kataru kum kakao persang ban pensakjari ni trade union ki bangi percaya bangi kum kita dijile jo sarkar ki nalor kataru manta bangin siadan strike kum to dari manta bensang gila ban ai ka strike Kam I can notice, then man tak don kata ka strike 60 days before the strike date ini man I can notice. Ifla suatu si arbra shwa ka strike. Kum ngin strike, kum ngin ki, kum ngin petsngowi ka sur ka jangi kum ginam trade kum ki pajba. Jisha ka ri ki jangi ni iba ka employment ka jurba ki brief samla ki bolong qualify ki yo akam. Hajaka ban create employment but permanent employment ban ki mora ikani ka fixed time employment. Bakani fixed time employment kelas simatai ka shahinai along be fixed time period na sentrai. Bagi orang ke ai ke gratuity. Ada habang isyam mengipuli de gratuity hasis nam kini gratuity kan petang san hajar. Le ayu kan kita san hajar. If suatu kata ada kejing jaka ban create employment ki wara man da kani ke bukirong ka fixed time employment. Ni man taru kadang kini bagi orang kata retrenchment lay off mah bunsin ni aslob ham tak jur bah kani ke retrenchment lay off menshwa ofin lay off lefin retrench lefin kidang kam hadu odang kakal kino ki jaka tore ki branches pangut ki brio chalor ki haban le sa sarkar ba nyo ya ke jingbet they have to go to the law Tepen ban menta bekerja ayu, hak jaka bakin ban penduna susu mo kata ban yo video ka hak tu kilom terai di worker. Ban ki pergi katakan number la 100 sha 300. Berkino ki jaka terai la kidon industri kino kidon below 300. Kila abet ban shule yang kan di lay off retrenchment. Ban shube abet basuang. Claim dadan kanu ban lek saka sarkar ban lek saka an. Get bored and hungry, can't put our minds to rest. Need something quick and easy, got no time to wait. Something delicious, something different from the rest. It's so delicious, delicious. Wanna get something yummy, just get some yummy. 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 Yummy Noodles, the perfect snack partner.